Ti Masakbayan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kakadinday ta, layo? Si mangpet kakadin, manipod abroad? Siyempre, friend. Ay no, italang ang nagkita ta, itilasod tinaundaya panawan. Ay, mapantaman mo't iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ani Eden. Ay, bagpaikan ka, taadan pamilyam. Ay, awan mo't ngamin mga asawa kanyak. Anya? Anya yati kayat mga asawa, lalaki o ano babae? Ay, siyempre ti lalaki. Uy, babae ak nga ron. Anya babae, balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam man, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputa nagpintasak, Grace. Kulak-lakot no asino a babae itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Ay, agpada talaan a loka-loka. Sana ka loka-loka. Ala, umay kayo kitin. Tay-tay pa nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din na business firm mo, darling? Yes, darling. Ada umay makitransak kanyak, may papan iti negosyo. Okay. Umayak to dyan mo. Ta umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Tagid dan taamangan. Yes, darling. I love you. I love you too, darling. Sapay ko tag na nayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat ay, ikarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknam. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak ken panagayat ta iti tunggal maysa. Ay, Loka, nakita nga danapan alalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunak ija tao. Adamat kayam ka no asawa na. Si kay tatilogi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinkwana. Day tangarod ti pakasuro na. Amok la ko mga da asawa na. Saan ko pinatulan? So amaday, ti kanahin nga agapura. Agtanang kamot sag paminsan God, sika. Kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkit-kitaan na kanya. Taapay akwarta ti pagkit-kita na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo. Agpagpagatan nga di tagkakanat. Intun saan ko ang may gatangan. Agpasugnod. Maragsakan akman ta, makitak ti kinaragsak yu ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itad na pa'y amin na masapul mi. Kasano ba't ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mat amin iti bangko. Nasingpat at talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakenkwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isukat. Panagkunak kat araramidat mat amin, mami. Addangamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adan to pakailawanan na. Anya ti aramidem. No aramidan na dayta kanyak, jaklakit di mapakawan, mami. Mapan, iti pakailawanan na. At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo ti nakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no saan ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapantay joy. Di mo ko na ngayon kaag-display di resto bar. Ay, si Kamat.
Itala nga agpakadwaat ken ka. Di na pa'y kadwaan. Alaman langan. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta tinapod no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay ka tarigat kan ginawan. Abay, agasawa ta. Uy, urean niya ditan Basta kaduan nak amapan iti restobar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin ko iti business firm iti asidag ti resto ba? Italangay may dito eh. Kung paiso, big time lakit kita ita. Masapol ang masukit ko day tabak na. Asan ako ma? Adda ka ng asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano da, iti kinabak nang na. Intan serve yan ita. Sa payakas taon na yung matipanangkita kanyak ti bakla kadwa na. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panuwi mo. Mabanak iti ayan ti lalaki, tas ikamat jay bakla. Areglado, Sara. Sige, asit gantay na. Maring adda magunod ta pagsayaatan kanakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikanak man iti Black Label Canadian Whiskey. Ay, awan kas rito Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ikanak kami iti amom amayan. Okay, sikati matungpad. Inak mangalay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ko. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Uy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Puwagaya. Awagan nak kumalay iti layon. Agayam tanwan. Areglado, Leo. Anya ka diti order you, sir? Ha? Daytoy kadwak ti agorder. Ta jak amon anya ti kayat na. Insurot na klaeng dito eh. Kasta ka di, sir. Ni Jack agkamali. Da kayo ti akin ko iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang mat anak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito, sir. Di nakbakit kita, tadi ka mat umay dito, Ngam siya. Adat ilalabas ko di tapas dagyo. Saan ta na siguro ang nagrana iti ruar ti pasdek? Iso adi ka nakit kita. Saan ka na yun adi taas ti dagtipas dagyo ti pagpagnaak, sir? Matlagayan. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Ay, nagbit kamot anauman, Eddie. Kayat ko pa iti aginom. Ngam na baratak ka. Agawid tan. Ay, saan ka ding addain iti asidig amabalin a pagdagusan? Aldamat, Leo. Kukuamat lang kakin ko pa iti resto bar. Mabaling kaya tulungan. Ama pa niti may sa karag iti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At takot siya Ay, adda iti parking lot. Kaya't mga saman. Umiyan ka pa'y kadagiti may sa akwarto itiin, Leo? Ay, nagayam. Diyak kabaalan nga agmaneho no na bartek ka. Sa bagay, amangan no madisgrasya ka pa'y. Itaman pa yakas ti payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. Saan samat anasaya at impluensya ni Leo kan ka? Saan ka mo tasigo da papa ni resto bar? Pinagusto ka lang mati awis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinin na bisyo? Awan tinasaya at nga ikdanti ka na yun nga ipapan iti resto bar. Saan mo taka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan kumapay ang maulit day nga ipapan nyo iti resto bar? Sigod kat masapsapan ni daddy mga agaw ang weed. Idi la maluman na la daw. Ha? Sipsiputan nyo ni daddy, kanti? Saan magkit di? Ngum basta malum, kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngum idi kalman, rabiin anapalabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni daddy, anti. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ay nalipatan mo ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, anti. Sige basang,
Mabiit lang nga, tamangala ah. Nagapop ka di ha? Itay pa nga awan ka. Napanang dita store, mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analada wa si mangpat ni daddy idirabi eh. Anya? Apa yung dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni dadim? Dayta timbagakan ko na, mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun ti saludsot na, mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyuseron aya. Apay nga min, anala daw ni daddy idirabi eh, mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige na Ruth, tamapanak mo taniti ti trabaho. Manipod na napasama kada kami kani Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon. Nagado lalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Para sa aban ni itang ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda ah. Saan ka mata mapanigi balay da? Agyan kayo man iti sa balay-balay. Kayat mo asawan. Ore may saak akabit. Ado matikas ta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay amangan no agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta pag tinagan na iti aggayam. Anya ti kayat mo asawan? Asay no nga gayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, iti nabartik ni Leo. Inaramnak ka. Kayat mo matday dya abakla? Agpada kayo alalaki. Ore man, katamom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani ka nun sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam ti loko abakla? Saan ka di nga itajay ko nam apanang rugi medya ospital? When, bro? Ay nga, inton saan para rabi iti shift ko, Intaman manan iti restobar? Ngem, saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangtan. Kat masair tirik na ni Grace. Okay. Mga ramit na nga ron iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay iti restobar. Agawit tagal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko lata abilinan ti maysa kadag iti talkak iti opisina. Okay. Fix schedule ta na ita. Makirelyebo akmat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nga agriri ni Grace? Ta sa anak amala daw nga agawid. Timit ka aruba mi ani Eddie ti umunag iti resto ba? Adda kadwa na anak katalikod a babae. Katidok ti buok na. Ha? Nagkibindang imunag. Ay, jakmat mabalin ti umunag dita. Taamaan no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga ta tiramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na. Ay, idanon ko nga ta daytoy kin ni Grace. Aramidan ta ka din, tinagtulagan ta nga aramidan, kadagiti duhan. Aguray tapay mat Agpamarang taan na sayaan tapno di gagumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko rin tabakla. Addan para bayan iti abang. Kaya napay sugar daddy ko. Apay a sugar daddy. Sugar mommy, ah? Apay ko mga sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isunton ti bang bayan iti abang ti paggigyan na kakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na, nga agikatakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan ko na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na ka din na. Ti masakbayan mo. Apay ko mga sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isunton ti mang bayan iti abang iti paggigyan na kakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na nga agikatakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan ko na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na.
Tapno si kanto ti kayat na ka din na. Masapol nga ro da pag tinulungan ta. No kasano ida ang mapatenang. Tapno adda pang namnamaan ta. Agro derak man iti pampaturog. At tagayam kong aglaklako iti kasjay kay. Ayat nga kami din tayo di pampaturong. Nagkapoy kalakit ni. Ilaok taa iti inumunda no umay lang tumanin. No kasta. Kapilitan na makaturog na. Paturugan tanto ida itiin iti asideg. Uy, Maawatan ka gayam. Nalaing ka talaga. imbag, tanaawatan mo't lang, ti kayat ko ang mapasamak. Ngam, saan mo na masapol nga aramatong tibaklan? Tamadlawan na kayat na ka. Ngam ni Eddie, ti pangaramatan ta. Tapno agpadada ang makaturog, kat paturugan ta ida itiin. Adaawag ti kabsat ko, iha. Masapol ang mapantay di lugar mi. Tanatay ka no ti asawa na. Nabayag ka di tayo nagpaspasya rin di Visayas, taadayo. Italaan, tanatayan ni Uncle, Mami. Hawan nga rod, anak ko. Masapol ang mapantamot. Uray agbatin ti asawam dito'y. Tapno adamot agbati dito'y balay. Uwan Mami. Kasano nga'y tinegosyo na ano umaymat. Imbag kanya, taadalat ta dagiti talkak iti restaurant ko. Itugot ta ni Eden. Nabayag asaan mo't anap na panijay. Uwan Mami. Agre-relakit di, no saan ta nga isurot. Mami, sa dino ka di papanan nyo kada lola? Papanantayo ko nam iha, ta sumurot ka. Mapantayo iti lugar ti kabsat na. Natay ka no ngamin ti asawa na. Ay, no kasta? Sumagmamanungal daw tayo ijay, Mami? Wan anak, agawid tayon to, inton malpas ang maitabon ni Uncle Toto. Makapasyarak matlaangan ijay lugar da lola. Iso amang isagana ka iti umanay nga arwatam, aging gaadi tayo agawid. Uwan, Mami, inak isagana dagiti ka sa pula. Oy, bro. Sabado ita. Ang mga nunalipatan ti schedule ta. Awan ita ti tao ije balay mi. Adda na panandaan na tayan. Natay ti asawa ti kabsat ti katuganga ka babae. Ay, mayat kit di tawan parikot. Uray maladaw ka nga agawid. Awan pagdanagam, tawan ti agungat. Awan agungat ko nan? Sabagay, mabalinta ti mga nijay. Santan nga agluto. Agurad talangan iti kananta, mabalinen. Isu ang mapantan. Tapno makasangot tapay dagiti kabarbaro agagayam ta ijay resto bar. Sabagay, italaing aramidak daytoy. San kunton nga ulitin? Ay na, agkita kami manan iti Prince Charming ko. Alwadam kit di tamangan no addaket paggastusa madina oras. Ada ka din nagatang mo, ijakon ko nam apampaturo. Ada, nakasagaran nga usarin tayo ton umay lang iti padpadaanan ta. Sabado inton bigat, saan ka di? Day tati aldaw, akanayon da ngayon umay. Ay, wan. Maaramat na matlaangan tin saganak. Kat sapay ko matagbali kita. No, agbalay kita. Aramidik ti amin, tapno matagikwak ni Eddie, nga oray adnan asawa na. Kamnay, di kan tumat mangliplipat no si kanton tibak ng loka. Saan ko pulo sa malipatan ti gayem ko, kan partner ko iti kalukwan anya. Anya akalokwan, nagsingputak tupay. Nasingsing patakpay, kunamsa. Anya ka titi order you, tay nakalaan, Mr. Handsome Boy? Kas iti sigod nga order mi, Miss Beautiful. Mabalin ka diti makisango kada kayo nga uminom? Awan miss. Nalaing ka kadi nga uminom? Saan man? No lang, ada mga wis kada kami. Sige nga Rod, makisango kayo. Tapno ado tayo nga uminom. Okay, you're the boss. Bro, uray kaskasan mo. Napintas mo't dahit a waitressan niya. When met bro, napintas met ti loka. Medyo mabayagan tayo gayam dito'y iha. Taurayan da pa'y ti anak na nga agapu iti abroad.
Uray ko mano asidag. Taagawid tayo pa'y. Sa tayon to agsubli, mami. Ano sad tayo pa'y basit agyan dito'y iha? Italaag mo't na ito'y. Mabayag tumanan asaan tayo ang makaumay dito'y. Anya pa'y ngay. No di kasta, mami. Sapay, awan ti signal dito a lugar. Day tabot ti parikot dito'y. Masapol amapan ka pa ijay ili. Ijay tayan ti signal. Masadutak mo tamag na, mami. Adayo pa'y ti pagnaan. Sakbay ang makalugan ngagpaili. Day tati may sapim manawan mi dito'y kanidadi yu idi. Daksang gasat. Tanasapa mo't ni daddy apim musay. Gapo iti sakit na. Imbag lakit din ta bakasyon ita. Ado ko matilangan ko, mami. Uwan nga rod, anak. Ngam, masikuranak ditoy. Awan serbi ti cellphone ko. Uwan nga rod. Masadutak mo tamag na. Adayo ti mapagna sakbay ang makalugan ang mapan ili. Tapno makatext wenno makaawag laang. Umunatan samet nga gawid, mami. Agbati pa'y laang ni Lola no kayat na. Ha? Sige. Kasaritak ni Lola. Noan niya ti kunana. Ibagam mami. Masikuranak at talaga ditoy. Awan pa'y signal. Adda tayo iti kabambantayan. Cheers, kakadwa. Naragsak gayam, nagsasango tayo uminom. Ay nak, kanayon na maulit daytoy. Ay na, mayat kayo nga nakainom adwaket. Yan, nakapsot samot nga uminom ti kadwa tayo. Nagdumog matay. Ha? Ay na, saan nga anaruam day ta nga uminom? Inawis ko lang amin. Tulungan tayo, taipan tayo ijayin. Ada kwarto ijaya pagturugan na. Ha? Ay, wala niya. O sige, tulungan tayo man nga ro tigayam ko. Tayo talaga yan. Tulungan tayo tagayam tayo kat nga raon. Sige, tayo nakitaan. No ayan tinapintas abakan ti akwarto ijayin. Ado ngamin tinakitak a guest, anapan ijayin. Turista samat nagijay. Sige nga ron, ipan tayo. Leo, sa labayan tayo pantay tiin. Sige, kakadwa. Sa labayan yun, tasurutan da. Sino ti kadwak iti kama? Apay alamong lamuak. Nakariing ka matgaya man, my love. My love? Apay nga inawagan ak iti my love. Si Kamat, bartak mo kadila ang tinaramid mo kanyak. Kabayatan nga inawagan nak iti my love. Ti amok ni Grace ti kadwak. Grace gayam tinagan ti asawam. Awan na nyaman na kanyak. Basta ikanak iti oras mo. Kayat mo asawan. Mayat ka nga balin akiridak. No lakit di ada pa nagayat mo kanyak. Apay kit din na saan. Ay ayatan ka ngamin. Uray, makibingbingayak lang iti ayat mo. Bayadak langan ti inaramid ko kan ka. Kat lipatin tanti amin. Sana mabalin, Eddie. Diyak lakit di kayat. Diyak kabala na mapukaw ka. Ngam amumat nga ada asawak. Diyan nga rod ko na kun. Uray basidla pa nagayat ti bingay mo kanyak. Anusak. Kasta ti panagayat ko kan ka. Anya da ito'y anaramid ko. Sigurado lakit di amasaktan ti asawak. Numaamuan na ti amin. Aglidayak lakit di ti kasta unay no panawan na. Diyan ko na kun. Uray basidla pa nagayat mo. Anusak. Gaputa ay ayatan ka. Apay akas taunay ti pan nakariribok mo, bro. Mariribukan ako na eh. Jack amo na ibagakin ka da ito'y wano saan. Amo kung ti parikot mo. Nakitak amay may sa akwarto tinagturugan nyo kani Sara. Kasano numaamuan ni Grace? Sigurado laki di amasaher tirik nana. Sino kumatimangi danon? Madanagan ak bro. Saan ka di nga awan dakes apalimad adi sumngaw? Ay na, saan ko maati masakbayan, amabayag pa'y amapasamak ti pagdanagam.
No di kat ti agdam hati sangwam. Saan ka asimurot ijay na pananda, Grace? Saan ka di, Manong? Sana kasi murot, tas sana mabalin na panawak ti negosyo kading. Kasta ka di? Pati ka di, Rabi? Kat agyan ka ijay ayan tinegosyo? Apay ang nadamag mo pa iti kasta. Nadamag ko lang, mat. Kasaan ka ngamin asumang sangpot, Manong? Amo ka din ni Grace date na? Anya ko matiam muna. Kan, anya ka di ti sasawa mon. Si kalaan ti makaam mo. Saan ka di, Manong? Sa dinong ay ti pagturturugam no awan ni Grace. Diyak mo ti bagbagam. Ala, inakpay. Adda importante apapanak. Kasla adda karkar na kini Manong Eddie. Kaya't ko adoktanan ti amin. Apay asaan nga agaw-awid dito. Napan nagtrabaho dagiti duha. Masigurado kung may tumanan ni Leo. Ang kasano ka? Umay ka di manan ni Edim? Madlaw nga ay ayatan na unay day siya, Grace. Imbaga na abayadan na kanulaan. Talipatan min ti amin. Saan mo ngay palubos Ibagam ka di. Ano panawan na ka? Ibagam ka ni Grace ti relasyon nyo. Mayat ti imbagam. But ngat. Tapno di nakisina. Nang runa, pakasla nagbungat inaramid kanyat ni Jack. Ibagam ka di ka ni Eddie. Nga iso ti ama. Tapno addan to sustento nga itidnakin ka no madaron ti tiyempo. Mayat pa talaga amin asing-asing mo. Aramatam ka di ti utak mo. Tapno nasaya at masakbayam. Bayam, tainton agdan makabulan. Agpakita ak iti doktor. Nung mapanagnaga na masikugang, ibagak ka ni Eddie nga iso ti ama. Naitamang ti kayat ko ken ka. Amaw nga aramatan ti utak mo. Agawit tan mami. Agpakuyog ta kadagiti kasinsin ko. Taumunatan ijay lugar tayo. O sige anak, agpaitulod ta nga rod. Tadyak unay masurutan ti dalan a bumabay ti bantay. Wan mami. Itulod dan tumat ni Lola inton agawid. Takayat na pa'y matiagbati ditoy. O sige nga rod anak, isagana mo dagiti gamit mo. Kailiw kumatan ni Daddy, mami. Oray siya, kailiw kumatan. Kaasimot nga agmay-may sana bati iji balay tayo. Masurpresa lakit di, mami. Di na namnamaan na sumangpot ta. Sigurado lakit di, akanayon na taasagsagaan asumangpet. Bro, agawid akpay. Tay nakagsukat, sakbay ang mapanak iji ospital. Uray siyak bro. Inakbiti di balay. Nasapa pa'y mat. Diyak nakapag-shower dito'y in. Tawan pagsukatak. Ay, day tangarod kat. Ay, inton maminsan. Mangitugot talangan iti pagsukatan ta. Tapnos antan nga agawid. Kat, kasanon tinagsukatan ta? Ibati ta ka di dito'y in? Ay, una. Ala, agawid kan. Tagawid akmaten. Inton Sabadon tumanen bro. Dito'y tamanen amaturog. Kan ag happy-happy. Ariglado, Kaano nga ta sumangpet da Grace kanti anak mi? Mailiwak pa ikit din kadakwadan. May kawak ngagmay sa dito'y balay. Nakaarami daklakit nga rod iti sana may parbang. Ay, ibatik pa'y dagiti badok iti rabaw ti kama. Tain nakpayag shower. Sakbay ang mapanak iti opisina. Datan dito'y balay, mami. I-charge ko ti cellphone ko, tawagak ni Daddy. Sa ano pa'y ngaawagan ni Dadim? Tapno masurpresa inton sumangpet. Mailiwak nga minan ka ni Daddy, mami. Nukas dati ko na. Oh, di iso ti masurot. Good girl. Sige, ingka pa iji kwartom. Tamapanak mat iji kwartom ika ni Dadim. Okay, mami. Nagadumot ton alupot itirabaw ti kama. Kaawatan anamurang dagito'y alupot. Alagi dataypan ko iji laundry room. Ni, apay ngay asabali abang banglo ti masayop ko kadagiti dadtong makawas na. Ha?
At dalam ti lipstick, itibado na. Legal wife. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Nagado alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamurang amin dagiti alupot. Alag ida, taipan ko iti laundry room. Apaya sa bali ti masayop ko nga angot ti bangbanglo. Ha? Adda pa'y lemma ti lipstick, iti bato na. Jack naka-grocery. Isolakwan nakman iti sabon mo, Olive. Adda ka matgaya man, Grace. Medyo nabayagan kayo itinapalan nyo ah. Nabati pa'y ket din ni Mami ijay Taurayan da pa'y ti kanakan na nga agapo ijay abroad. Ayun gayam. Adda ka di pagturugan ni Manong Eddie iti opisina na? Ha? Apa yan nadamag mo dayta? Iso siguro ti pagturturugan na idiawan kayo. Ha? Apay? Man-mano ka di idi nga agawid? One might. No daddo makat bigaten no lumabas ti kotse na ditoy. Inton kwan, mapanmanen. Mapan ka di agsukat no agawid. Ado ti lupot na itirabaw ti Katre. Oh, Grace, naikulang kamagtan. Ha? Oh, at iti sabon agat gatangam. Ngam ni saan mo kung mga idandanon kin nila kay mo ti imbagakan ka, tapno dinak ungtan. Nalpasan ti Jutik. Mabalin ka di ama pantamanan iti resto bar? Ngam, saan mat Sabado ita? Uray saan asabado. No kayat ta. Mabalin la tamat. Sa bagay, kaya't kumat ama kasarita na imbag ni Sara. Imawag namin itay, kat imbaga na nga da kano importante nga ibaga na kanyak. Matlagayam. No anyaman day ta nga importante nga ibagana. Mabalin ka di ama amwak tumet. At dayamat may sekreto ken ka. Anya nga tat ibagana ken ka. Wala, agrubot ka nga ruden tamapantan ijay resto bar. Kalpasan na. Ijay in tumanan ti pagturugan ta. Okay, mapantangar ho din. Anya ka diti ko na mga importante nga ibagam, Sara. Nagapuak iti Dr. Eddie Kalman. Imbaga ti doktora masikuga. Kaawatan ang nagbunga at gusto inaramid ta. Anya, addan to anak ta? Rumbang kumamaragsakan ka, saan ka di? Nakaragragsakan, tadanton anak ta. Kasano ita dayto yan? Kasano ni Grace kenti anak mi? Di mo kumapakariribukan ti mabalin ang mapasamak. Ti importante, addan anak ta. Kastoy nga ron ti aramidin ta, numasikog ka. Saan arumbay nga agtrabaho ka pa dito resto bar? Kasano nga, itigatang ko kadagiti masapsapol ko. No saan ako nga agtrabaho. Mangalak iti apartment apagyanam. Pasaray umay kabisitaan iti apartment nga alaet apagyanam. Ay, ano pagkaragsakam ha? Nangabak ka ka diti pinustaan? Ito ti maudi nga daw ko dito yung resto bar. Agyanak pa yun iti apartment, amangura iti panagdakkel ti tiyan ko. Apartment kunam? Imbaga ka ni Eddie ang masikugak. Imbaga na sumardang ako nagtrabaho dito yung resto bar. Iyalaan na ka iti apartment. Nagasat kang gayam. Oh, agsweldo tayo inton malam. Agpakana ka kanin ka ni boss? Wen, madamdama, umaynak dagasan ni Eddie dito Itulod na, ija apartment ko. Okay, mamati ka di nga anak na tisikog mo? Iso nga ron apa ikatanak dito yung resto bar. Takaasi ka no, ti agbalin nga anak mi. Mapanta ka din, iti apartment ako nam, Eddie. Wen, ijay ka nga yan. Masapul nga nadam ti bagim. Tapno na salon at to ti anak ta. Kasano, dagiti aramatan ijay. Dagiti alikaman, ti kayat ko asawan. Saan mo napagparikutan deta? Ang dami ni Jayan. Kayat mo asawan? Nakagatang kan? Wen, anda inawagak ka nang i-deliver ka dagiti amin agamit iti kusina kan salas. Ikang kalangan iti igatang mo kadagiti kasapulan pa Thank you very much, honey. Ay, ayatan ka unang Indang ruden, tapno makitam ti apartment. Magagana naklakat nga ron ang makakita iti bagbagam nga apartment.
Nagpintasan, honey. Itakla nga mapadasan ti agyan iti apartment. Kwarto lang ti abanga kapag giganan mi. Ita, apartment. Nalawa pa iti sala. Bukod a kwarto, kusina kan aminan. Basit lang da ita, nagpai iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Eddie. Ikarik apag serbian ka iti amin a puso. Ala, mapantan di kusina. Tapno makitam dagiti gamit ijay. Okay, mapantan, honey. Wow, nagpintasan. Kursunadak ti Maris ti ref a ginatang mo. Green. Paboritong amaris ti green. Nasayat mo ta magustuhan, tiginatang ko aparakin ka. Hello, darling. Ayan mo ka di, Grace. Malaman Apay adi ka pa'y nagawid, darling. Ayan mo ka di. Ha? Adda kayo ka din dito lugar tayo? Saan ka kuman nga awagan? Tapno ma-surprise ka inton sumangpot ka. Ngam di ka matla agawid din. Maturog ka di, iti imbaga ni Olive, apag turturugan. Ha? Saan, darling? Diyan ka mo nga da kayon. Urayan da ka. Umaya kon. Asino ti mawag? Tagdardaras ka mata pumanaw, honey. Ni Grace, si Mang Peddan. Masapol nga agawid akon. Ayan nga iti ko nam nga ibatim apara iti kusina. Mabit lang ta ibatik. Tay nakon. Inton bigat ka nga agawid, honey. May sak dito inton rabi. Sana mabalin ang maturog ak dito eh. Tas si Mang Ped gaya man da Grace. Kabutang mo ka din ni Grace, honey. Saan ko akabuteng? Ala, ditakan. Mapanakon. Pimanawan ni Eddie. Madlaw nga ay ayatan na lang unay ti agnagan iti Grace. Nga, sana mabalin daytoy. Masapol nga artapak dayjay ag Grace. Tapno siyak ti ituloy na akas asawa na. Makita no asino tinalalaing. Masapol asyak ti mang tagikwa ni Eddie. Kanti kinabak nang na. Nagmayat, daytoy ayan ko nga apartment. Ni Adrian. Hello, Adrian? Nakaawag ka man? Hoy, Loka. Di ka mo't agipadamagan. No kasanot ti agyan iti apartment. Enjoy kayo kani Eddie? Nakatugawak anak kadikwatro itinalamuyot a sofa. Angan, masurunak? Tainawagan ti agnagan iti Grace ni Eddie kat nagdardaras arimuar. Kaya't maasawan, pimanawan dita. As in, agmay-may sakay ti apartment mo? Kasta nga rod, no saan ko mga imawag ti bruha, kadwak ko maita ni Eddie. Anya nga rod, kat bumulbulod ka laeng. Sana balik, ta adda ka dita apartment mo. Masiguradok a kompleto kay ti appliances dita. Wan matkit di? Ang masayang, ta saan asyak tinagbalin nga asawa ni Eddie. Siyak kumatibak nang, saan kat adayjay a Grace. Naggapom ka di, darling. No saan ka nga inawagan? Saan ka kumapaya si Mangpet? Saan man, darling? Adda lang amin impa-repair ko itilugan. Naimbag ta nakaawid kayon. Mailiwak unayan ka na kayo. Kasta kami iti anak mo. Mailiw kami kan ka. Iso a pinanawan mi pa ni Mami iji Visayas. Sumaro ng tulaangan. Kumusta mo tinapanan nyo, Ijay? Daddy, nasulinak ijay. Awan pa'y signal. Diyak pa'y makaayayam iti cellphone. Di ka pa'y maawagan. Boring ijay. Ngam kasjay ti biyag mi di ubing kami pa eh. Awan ti cellphone, iso ati ay ayam mi kat patentero. Sigking, linnemangan ken anya pa dita asan a cellphone. Iso ti ay ayam da ijay, Daddy. At dapat di kugtaran da tilata. Inton maitapis. Mapanpidutan ti maysa. Sakbay ang mapan agbirok iti kadwana ang naglamang. Kasjay kami di ubing kami, anak. Ita, panay cellphone lang ang tigam dagiti ubing. Apay nga dalam mati lipstick iti polong. At dapay sa bali abang banglo ang nasayup ko kadagiti dagduma abadong. Lipstick?
Amang ano tayo na dungpar ko a babae di magmagnaak. Amang ano na isagid ti rupa na itibadok. Kasta ka di. Sige, nakasaganan ti lamisaan. Intay manganan, kalpasan na makasukat ka. Sigurado man na mabsugak ita. Tadan tinalaing agluto iti naimas amakan. No saan ka lang ay ayatan, saan akon ang nagluto, tanabanugak iti biyahe. Kayat ko lang amin amabsog ti asawa. Agyaman darling. Kailiw ka, ken tinaimas a lutom. Saan ka kadimot lang ang nagaramid iti may kaniwas? Kabayatan nga awan kami kani Eden? Anya ko maamay kaniwas, darling. Ala, intayo kat manganan. Tani, mabisina kon. Hello, Lola. Anda ka ka dito ilit na nakaawag ka? Wan, apo. Intuludak dito'y ili, taumayak batan dita. Mapan kayo ka din ije pantalan, Lola? Wan, apo. I-text ko no niya nga oras nga agrubot ti pagluganak. Uwan, Lola. I-text siyo no makadanon kayo manan iti pantalan. Kan, no aglugan kayo iti bus. Wan, apo. Ibagam ka ni mamim, tasabtan dakto, wan. Uwan, Lola. Ibagak to ka ni Mami, tas sumabat kami to ije terminal ti bus. Wan man nga rod, apo. Sige nga rodin, Lola. Bye! Nagpintas mat ngagpaiso na ito apartment mo, friend. Naglawa. Maragsakan ak unay, tanamati ni Eddie nga iso ti amati si Kugko. Nagswerte ka. Ako ka. Makitkitam ka rin pa na dyan nga amat ni sikog mo. Uray saan ko na makitkita? Awan tumatlat sirbi na tao. Manglilipot. Imbaga, tada ni Eddie amang itakdari ti inaramid ti langgong. O dapay apartment mo adi na oras. Kompleto pa iti appliances. Iso saan ko apaluspusan tinaimbag agasat ko iti sidong ni Eddie. Bongga nagpaiso ti nasaraka mapagbakasan. Aging kat kaano nga tada ito. Ha? Anyat kayat mo asawan? Nungay maduktalan ka asawa na, kat idarum na kayo. Kulong kipagtungpalan niyo. Adaman damaga, Grace. Dinamag mo ka din kin ni Manong Eddie no nagturturugan na idiawan ka? Amang ano iti bakante a kwarto iti opisina na. Adapay dakkel a sofa ijay, amabalin na apagidaan no kayat na. Kasta ka di? Ay, kas lang amin addama di ngagparparik na kanya. Anya ko madaytang agparparik na kan ka. Narigat ngamin ti agsasao. Amangan no agkibaltang ti atap ko. Kasadamot atap ko a palso a mapaspasamak. No si kati pagaramidan ti asawam iti may kaniwas. Anya ti ramidam? Anya may kaniwas ti kayat mo asawan. Kas kumay ti agbabae. Apay ko mga agbabae, kat sa anak mat ngagkurkurang kankwana. Imposible, ama pasamak dayta, Olive. Ring-aring ti cellphone ni Eddie. Adan sapay lang iji banyo. Mami! Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na. Napan ka din iti opisina? Adapay iji banyo anak. Kitaan ng tulangan inton madamdama. Kitaan nyo ano anya day ta, Mami. Amang ano emergency. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Tinumasakbayan. Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na, Mami. Napan ka din iti opisina? Adan sapay iji banyo anak. Kitaan ng tulangan inton madamdama. Kitaan yun ano anya day ta, Mami. Amang ano emergency. Adapay nga tayo iji banyo. Jakmat na nga ganagandar tilugan na. Inakitaan no at dapat tilugan iti garahe. O sige anak. Mami! Awan mo! O sige anak. Kitaot man, no asino ti umawawag. Hello? Hello? Asino daytoy? Ayat ka din ni Eddie. Apay nga dakan ka ti cellphone na. Asino da ka di? Anya ti masapol yu iti asawak? Idad mo kan kuha na ti cellphone na. Ada ibaga. Awan ditoy ni Eddie. Nabati na ti cellphone na. Saan ka di mabalin nga ibagam kanya? Taidanon kulatan kan kwa na? Mailiw akon kan kuha na. Ngam di matlag pakitan. Asino ka?
Apay akailiw mo ti asawak. Asawa ta adwa ko na. Bye. Anya? Asino jay mawag, mami? Apay ana ikulang kayo. Sino day chay? Apay kas jay tinbagana. Pudno nga ta. Ti anya, mami? Mapan ka pa jay kwartom anak. Ibagam ka ni Lolam, taumay dito eh. Wan, mami. Adansa ni Lola iti kusina. Sige, inak ayaban. Pudno nga ta dito eh. Manula ang alawas nga awanak. Adda ka din kasukat ko. Apay anak ko, kaskala na tukawan iti ulag. Adda, imawag a babae, mami. Di na magkuno asino. Kuna na nga, asawa ka numat ni Eddie. Anya? Saan nga taarong number? Wano, agbala ti imawag? Imposible, mami. Jack maawat alukunak ti asawak. Iha, saan mo pa'y nga amuno anya ti pudno? Punkampay nga umuna. Kita agmanan, no ada text na. Sakbay nga agsakit tinakam mo. Agdamag ka pa'y nga umuna iti asawam, iha. Ada text nga agpay so ti agnagat ti Sara. Basaot man. Hello, Han. Di ka matla umayan diti apartment. Agmay may sa akanayon dito eh. Diyos ko! Apay akas lamadandanagan ka. Ay na, bigbigat. Mapanak kumakat ijay trabaho. Nabatik sa mo ti cellphone ko ije balay. Awan mo't iti bulsak. Amangan mo't nuad na ijay bag mo. Kinita ket awan. Panagkunak ket nabatik ije balay. Oh? Ay na. Ikararag mo laangin. Asapay la kumatasan nga umawag. Wano ag-text ni Sara. Ay non, delikado ka. Sana mabalin. Masair lakit diti asawak. No adda mabasa na a text ni Sara. Saan ang mabalin? Ket, anya pa'y lang ter aramidem ngay. Ingkalayan na na. Sige Rod. Panawan kan. Tayo nakalaan ti cellphone ko. Saan ang mabalin nga adda mabasa ijay ni Grace? Nagsubli ka kadi. Gapo itinabati ma cellphone mo. Anya tinagkurangakan ka, Eddie. Inaramid ko mat amin ti kunak. Apay nga insukat na. Saan ka nga insukat, darling? Please. Ulbod! Napad nang ayayatan nag. Apay nga rod nga adda Sara iti biyag mo. Saan ko nga ay ayatan ni Sara? Patyan na ko ma. Hindi nakarakupan, hudas ka. Impay ko ti amin ko kan ka. Anya pa'y di kurang. Pakawanan na ko ma, darling. Siga ti ay ayatek. Inayat kay tinapudno. Nagtalaga kiti kasta unay kan ka. Ngamayan day tapa nagtalaga. Maglilipot ka. Anya ti aramidek. Tapno mapakawan naklahay. Pangasim tay bagam. Aramidek amin yung bagam. Promise. Aramidek. Saan ka pa'y ngagpagpakita kanyak? Takas labong takti baro kung ko magkakit-kita kan ka. Pumanaw ka! Apay akas kalan ako taran abilit, honey. Umanag ka, tailutag tinasakit mo. Apay nga imawag kay balay. Apay nga imbagam kini Grace ti amin. Adamat karbangak, saan ka di? Awan ti karbangam kanyak. Ta imbagak met abayadan ka. Ngem di mo kayat. Saan ko nga ilako kan katiayat ko, honey? Ay ayatan ka nga min. Saan ka nga ay ayatan? Inyalaan ka lang iti apartment para iti anak ta. Awan relasyon ta. No awan relasyon ta. Apay nga rod, anaturog kay ti ayan ko. Basta, saan ka nga ay ayatan? Ti asawak ti ay ayatek. Amok nga iso ti legal wife. Mistress nakmat. Iti sumagmamano abulan na panagdan nata. Inayat ka iti kasta unay. Ay ayatan ka unay, Eddie. Di ta ka man laingan. Dinadaal mo ti relasyon mi iti asawak. Hello, Sara. Itamang pa nga imawag ka. Kita man ni Eddie. Makapungtot ko
Ay na. Ay sus, kasya na day no makapungtot. Agpataray iti napardas. Ay, ang mga numadisgrasya. Overspeeding lakid di manen. Anya ti aramidan ta. Ang mga numadisgrasya. Ay, sapay awan ti dengdenggan na day no makapungtot. Ay, delikadon sa anya ngamin ti inaramid mo. Inawagak ni Eddie. Ni Grace, tinakasumbat ka nakabasa iti text ko. Hala ka! Apay nga inaramid mo dayta. Ay, delikado nga roden Sigurado nga addasaan ang nasaya at ang mapasamak. Ay, sigan tumat ngamin. Tilay nararamid mo. Hello, Grace. Adda ka didita ni Eddie? Ada ka di among maipapan kada Eddie kan Sara. Aha. Ay, kuha, Grace. Sikat ay ayatan ti asawan. Nupod nung ay ayatan nak. Di na kumainsukat. Ay nga, saan ko maakasta, friend? Amangan ngamin na madisgrasya ni Eddie. Ngamin, agpatpataray day jay itinapartak no kas di makapungtot. Ada ka di maaramidan tayo. Nukasta ti aramidan na. Ay na, madanaga na klaunay. Kaasimat ni Eddie. Asino ita ti nakakaasi? Iso ang lipot. Wano siya ka naliputan. Ha? Ay, hidya ka mo ti aramidek. Ay, ang mga numadamdam adan iti ospital ti asawam. Ay, pakawanam kuman, Grace. Apay ngayon may kadito Ristobar. Dakkelan ti tiyan mo. Ni nga min Eddie. Pinapanaw samat ti asawa na. Ima iti apartment ang makapungpungtot. Amo ka diti asawa natin, may papan ka na kayo? Inawagak kan in text ko ti cellphone ni Eddie. Ni Grace ti nakasumbat. Kan nakabasa iti text ko. Very good. Masigurado na outside ako lambo. Iso anak pa ni di apartment. Orayon, ta masigurado na agsubli di apartment. No saan nga awatan ti asawa na. Kasta nga ta? Agawid ak nga rudan. Tapno adda ak ti jay apartment no mapan jay. Rumbag lang. Ala, agawid kan. May kakit dito yan. Uy, adda aksidente kano iti downtown. Uy, inyig dati biktima ditoy. Uy, umunagak iti emergency room. Uy. Ni Eddie da itoy. Ado ti sugat na. Ay na. Grabe, tinapasama kan kwa na. Tayo ni Jansiyo. 50-50 ti pasyente. Wendok! Hello, asino ka di daytoy? Hello, tita. Nilayo da itoy. Ibagam ko makan ni Grace ang aksidente ni Eddie. Serious ita. Aday di silid na, sana rumrumwar. Sangit a sangit. Ibagam iti babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Tita, lading itak ti mapaspasamak kada kwada. Ada ka di amom iti mapaspasamak. Apay adi mo inanawa ti gayem mo. Kwa, tita. O, sige, tita. Pakibagayulatan ka ni Grace. Bye. Diyak ibagbaga ka ni Grace. Tapno saan ama na yun ang tisakit tinakam na. Anya ka din na ito mapaspasamak kada kayo, Eddie. Hoy, naaksidente ka. Nimot Grace, saan ka no arumrumwar? Hoy, kaasimat. Hoy, adan samat basol ko itinapasamak. Hoy, siya ngamin tinangawis ka ni Eddie anapan iti restobar. Ay na, apo. Pangasim kumaa. Tasaan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada Eddie kan Grace. Ay, wagayam. Awagak ni Sarah. Tapno isulangan ti umay. Oh, Leo, nakaawag ka mat. Anya ti madamag. Ay na, adaak ita dito'y ruwar ti ospital. Tawan signal iji uneg. Ay na, Sarah. Serious ti kasasaad ni Eddie. At ICU. Anya? Serious ko nam? Anya ti napasamak? Naaksidente. Numabalin. Umay ka kumata sublatan nak. Ay na, napuyatan nak anang bantay kan kuana. Sige, itamat lang. Umayak dito ospital. Sige, agyaman nak.
Awan pa'y ngamin pulos turog ko. Okay, mabitak laang. Madamdama, addaak ditan, Leo. Apay, adi ka mangmangan, mami. Kasano, no, damadi ang mapasamakan ka. Kasano, akton, mami. Diyak ka ba ulan, no, awan ka, mami. Ala, ingka mga anak. Bayanak lang ditoy. Diyak kayat matimangan, no, di ka mangan, mami. Umay kan ata mangantan. Please, mami. Manganta ko man, tamabisina kon. Oo, sige. Saan arumbang mairaman ka mabisinan? Saan arumbang apailuyo sakit tinakam? Si kalangan ti pangipayak iti amin nga oras ko. Apay ngamin, mami. Anya ka di ti parikutyo. Ayan ni daddy. Adan iti sidong ti sabali, anak. Anya? Diyak maawatan, mami. Saan na day ti pagsaritaan ta? Agsakit lang ti barukong ko. Ala, intakat manganan. Tasumragak itay di restaurant. Sumurot ka kanya. Sige, mami. Imbag tarimwar kamatlaangan, iha. Napanunot ka ngamin ti anak ko, mami. Kaasi ang mairaman. Husto ta ko nam, iha. Hanya nga rod, adda ditaan. Saan mo na maibabawi dagiti pasamak? Nagsakit namin nagpanunutan, mami. Napudno akan ko, ana. Ngam di naggayam kap-kap na kan. Ta nagsapol pa iti sa bali. Ngam idisaan ka rumrumwar. Imawag ni Leo. Adda kano di ospital di Eddie. Na aksidente kano. Anya tinsong batyo iti awag ni Leo, mami. Gapo iti surun ko. Imbagak nga awagan na day ang babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Kasta ka di, mami. Nalabit nga dangarudan ijay ti kabit na amang banbantay kan kwa na. Agtrabaho akit di. Para iti anak ni. Bay ak idaadwa iti ospital. Namang mangangnak, Eddie. Ikutim ko matiramay mo. Pangaasim. Mayat mo ti vital signs na. Ang kuno ti doktor, nga mga no adama di abu nga ti panaka-aksidente na. Anya ti kayat mo asawan? Saan pa nga imbaga ti doktor? Nga, namnamaan tayo ti imbaga na ama di a resulta na. Anya ka ta? Agbalin ka di abaldado? Uy, saan tayo pa ama ibaga? Ang, depende ti mapasamak intun makariing. Urayan tayo ang makapuot ti kayat ko asawan. Anya ka ta ti mapasamak intun makapuot? Ay na, at dadanag ko no makapuot ni Eddie. Tapay nga dadanag mo ako, nam. Si kamat ni masabat ko, Leo. Kumusta ni Eddie? Oh, critical pa lang, ti kasasaad na. Kumatos pa laeng. Adda ka din nadangaran iti unag tibagi na? Nalabit nga da iti utek. Nakarong amin ti pan nakadangran na, gapo iti pan naka-aksidente na. Malasatan na nga ta. Uy, day tangaron ti pagdandanagak. Sapay lang kumata malasatan na. Anya ka diti posible ang mapasamak no kas pangarigan makapuot. Saan ngagpapada ti tao? Depende ti bagina. Noan niya ti damage na. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo pa biglain? O sige, inakpay iti ayan ti doktor. Sino ka? Di nakmabigbig, Eddie? Sa dinutayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanyak. At dahi ti ima. Agong... Anya dagitoy. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Leo, nagmulagat ni Eddie. Oh, saan tayo pa biglain? O sige, tayo nakayaban ti doktor. Sino ka? Di nakmabigbig, Eddie? Sa dinutayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanyak. At dahi ti ima. Iti agong. Anya dagitoy.
Senyales sa mayatan ti pasyente. Malasatan na ni patay. Leo, itad mo na kita yung reseta. Ay na, wandok, kit agyaman na. Mapanta ka din sa restaurant, Mami? Wan anak, masapol nagtrabaho ak para kan ka. Masapol asaan ko abaybay ang ti restaurant para iti masakbayan. Ayan ka din ni Daddy, Mami. Napanon iti sidong ti sabali. Saan mo nasapulan? Kabailan ka nga isakad, anak ko. Ngam kayat ko ang makita ni Daddy. Urayam nga umay nakasarungkaran. No napatag kamatlaan kan kwa na. Saan ka kadi napatagkan ko na, Mami? Saan ako napatpatgan ni Daddy, anak? Imposible, Mami. Jakpat yan. Uray siyak. Saan ko matapat yan? Ngam naaramid naan. Apay adinak mabigbig ni Eddie, Leo. Uy, kuna ti doktor, anatamaan iti anterograde amnesia. Anya ti anterograde amnesia. Malipatan na dagiti nabiit pa'y apasamak. Ngam, intak ang malagip na pa'y tinapalabas. Anya? Saan ka di ati amnesia kat awan malagip na? Ay na, anterograde laang nga rod. Nagduduma ti klase ti amnesia. Maagasan tupay nga tadayta nga anterograde amnesia? Uy, saan tayo nga amuno kaano? Depende dahi ta iti tao ang matamaan. Ngamin, adda makarecover. Adamat saan? Apay ajak mo ten makikita ni Dadim. Adan sa kano iti sidong ti sabali, Auntie? Anya? Addan iti sidong ti sabali ko nam? Ay, di ka maawatan nga ubing. Uray siya, Auntie. Jaknot maawatan. Ngam, dayta ti imbaga ni Mami. Nagsingpot ni Dadim. Imalatiw iti sabali. Anya nga'y malatiw, Auntie. Saan ko ang maawatan? Ay, damagam to kin ni Mami no anya day tabasang. Ay, gumatangak iti sabon, Auntie. Aglaba ka no ni Lola. Ay, kaano pa'y kadi asaan na nagaw-awid ni Dadim basang? Nabayag mo't pasiton. Ngam, saan ko abinilang no manong aldaw? Mangan kan, bro. Tapno daras ka pumigsa. Diyak kayat timangan. Kailiw ko ni Grace. Saan mo ka di at talaga ang malagip ni Sarah? Asino asara? Diyay mangibagbag ang asawak. Awan asawak asara. Bro, imbaga ti doktor ang mabalin mo ti agawid. Iawid kan iji apartment mo nga ayan ni Sarah. Apartment? Adda apartment ko. Ada, bro. Ijay kapay, tama siguradok ang nasakit pala ang tinakam ni Grace kan ka. Adda ka di basol ko iti asawak ako nam. Apay ang nasakit tinakam na kanyak. Kuha, bro. Malagip mo ton, wag subli ti lagip mo. Ang may mayat no ijay kapay la apartment. Taka na yung nakangamapan ijay. Kumusta Leo? Agawid ka din? Wen, tulungan na. Ta ijay apartment ti pagawidan ni Eddie. Rumbang lang nga dyan. No sana pinagdalaw ti asawa na saan kumaan na aksidente. Hoy na, saan tayo kumanga agpabasol no apay ang aksidente? Biktima pa lang ni Grace. No di na pinagdalaw. Naliklikan ko mati pan naka-aksidente na. Ngam saan namat nga imbaga nga agmaneho iti nakaparpartak. Saan ka di? Hanggang panunuton tayo no apay a pinapanaw na. Ha? Sige. Doon ko nga raw doon ti wheelchair. Tama pantayon. O sige, at damat ni Jerwar ti kotsek a pangiluganan tayo. Sarah, ilutom dagiti namnamaam akayat ni Eddie, tapno daras umimbag. Ngam, apay adina kayat no pakanak. Gatas laang kandanum, di kayat na. Ay, ala, padasak akasarita ang mangan, tapno daras umimbag. Sana la kayat ti uminom, no sikat ti mang painom. Ngam no siyak, di namat kayat. Sa nabali agyanak pa'y dito apartment, tapno maasikasok, kat daras umimbag. Adamat kit di ti may sa abakante a kwarto. Ejay kan nga agyan. No adda jutik,
Kapilitan, asikat ti mga sikaso kan kuana. Madlaw ko analiday ka ang kanayon, Grace. Husto ti atap ko idi, saan ka di? Jak ni namnama ama aramid ni Eddie kada kami ti kastoy. Nung at agsublikan ka, maawat mo ka di pan? Nalabit asanan nga agsubli ti sigod apa nagayat ko kan kuana. Ngam kasapulan ti anak mi ti ama. Sa bagay, ngam nabayag basitan ajak nakit-kita alimabas tilugan na dito. Addan iti ayan ti mistress na. Api nga tamat nga dalalaki asaan amapnot iti asawa da. Da ita ti jak amo asong batan, ading ko. Nakakutkutong kan. Apay adi ka mangan. Kailiw ko ti luto ni Grace. Naimas ti luto na. Kaya nasingpat nga asawa. Asawa nakmat Mangan ka, tapno agbaliw ti itsuram. Nagkutong ka. Asawa ka ayamat. Katulong kan samat. Ngamsan mo nga mo ti agluto. Makapasakit matibang bagam, honey. Kaano ka di amalagipnak? Sika ka di tinala ni Grace a katulong. Di mo pa mo ti agluto. Sana naimas ti lutom. Anya nga ron ti kayat mo aluto, tapno mangan ka. Sayang ti kinabaknang mo apakairanudak, no at mapasamak kan ka. Panawan nak dito eh. Ingkakat biro kan ni Grace. Mailiwak kan ko na. Ada ka din damag mo, no kumustan ti asawa. Padasak to ti agdamag ka ni Leo, mami. Ada atap ko ana aksidente. Gapo iti panang papanaw mo iti kan kuana. Jak mo tinamnama nga agmaneho iti nakaparpardas, mami. Damagamot no kumustan ti kasasaad na. Asawang paylaang dayjay. Ama ti anak mo. Uwan, mami. Ni Leon ton ti pagdamaga. Kasla na kuna na ngamin idi imawag. A critical kano ti kasasaad ti asawam. Ha? Critical ko na yo, mami. Apay adi yung baga kanyak a critical gayam. Kasano kat di ka matrumrumuar. Sangit ka mat asangit. Apay kasla kumarkaro ti kasasaad ni Eddie, Leo. Madandanagan nga rod. Kasladinan tarigagayan ti agbyag. Nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasano, no adadakas ang mapasamakin ko na dito eh. Saan ka akayat asaktan? Kayat kong agsubli ti ganaygay, ti gayem ko. Di ka mawatan. Anya ti kayat mo asawan. Kwa, amang ano ni Grace ti makatulong kan kwa na. Tapno daras umimbag. Isublim ka ni Grace, kasta ka ni? Kwa, pagparangak asyak ti akin apartment ditoy. Padasak ti agpakaasi kan ni Grace, asarong karan na ni Eddie ditoy. Barang mga ni Eddie, kat agsubli ti pigsana. Mayat nga tadaytang aramiden? Pangasim ko masara. No napatagmatlaan kan ni Eddie. Aramiden tati amin a remedyo. Tapno lang mangan. Tapno laging bag. O sige, umanugot hak. Ngam dito nga agyan ni Eddie. Pinalubusam ang mapanibagan ni Leo ka ni Grace, di may papan ka ni Eddie. Kasano, no adadakas ang mapasamak ka ni Eddie dito Ad-adda nga awan magimulak. Di pagsiddaawak. Kasla nagbalin mo tan nga ubing ni Eddie. Resulta ka no, ti pan naka-aksidente na. Ininot ka nung agbaliw. Kasano nga agbaliw? Kat saan mat nga ron amangan? Naghasat pa lang ni Eddie, tanasaya at ni Leo agayam na. Asikasun na iti husto ti gayam na. Bilibak mat nga ron, iti dayjay aleyo. Itaman pa yan nakapasyar ka dito eh. Nabayag mat basit adi kaim imay dito balay, Leo. Grace, agpagpakaasi ak. Manipot pinapanaw mo ni Eddie. Saanan amang mangan? Dinan kaya ti mangan. Kaasimat. Si kaakanayon ti sapsapulan na. Saan ka di anapan iti ayan ti kabit na? Idi na aksidente. Naaddaan iti anterograde amnesia. Dinan malagip ni Sarah. Di na kamalipatan. Si kalaakanayon ti sapsapulan na. Ay na.
Kaslaubing ita, iji apartment ko. Sikat ti mga asikaso kan kuana. Wan, day tatipod no. Isong agpakpakaasi akin ka, Grace. No kaguram man. Umay mo kumamat pa siyaran. Kan, pakanam kumab, barang mangan. Ipagpagapong lakuman kanyak. Panunutak pa'y day nga ibagbagan, Leo. Ano samti mapaniha? Amang ano makon konsensyan ti asawam. Iso akas jay tinapasamak na. Pakawanam kumakas maysa a Kristiyano. Kaya tsuka di amapanak iti apartment nga ayan na, mami. Masakit di tao. Saan ka no amang mangan? Kasano no ba idalit? Kat maawanan itigas at gagbiag. Sige, mami. Mapan kami ka ni Eden inton bigat iti apartment nga ayan na. Amo ka mailimot ti anak ko iti amana. Dayta ti rumbang iha. Amin a tao, agkamali. Agpipindakawan tayo kuma. Kasta ti kayat ti Diyos. Mayat ti pamakawan no ti tao kat makitam adumawat iti pamakawan, mami. Ngam no saan? Kasano kumaapakawanam? Saan ka di adimbawat kan kay iti pamakawan? Sakbay ana aksidente. Diyakon malagip, mami. Nagsakit ngamin idi tinakam ko. No umay ni Grace dito'y apartment. Pakitaan tayo kumay tinasayaat. Da tayo tinakabasol. Isuad da tayo ti agpakumbaba. Para kan ni Eddie agayam tayo. Kaya't nakarit yung umay no bilang. Kasla imposible nga umay, kat nasaktan. Sapay la kumaat umay. Nagpakpakaasi akan kuana. Kasla drama rin yung mapasama ka. Purayak man ti sumaruno ang mapasamak. Ikararag tayo. Tasapay la kumata umay ni Grace. Leo, Mm. imbagmanta na anos ka amang asikaso ken ko na. Idin to tagayem mo lang, mate. Ay na. Nasaya at agayam ni Eddie. Idi katuturpos ko lang kas nurse. Awan ti aramatek amapan iji abroad. Isu tinang tulong kanyak ang makapan iji abroad. Nagmayat mo't gaya man tagpautang itinaimbag anakan. Ay nak, paisuday ta. Mangnamnama ka nga isublinto ti apot impautang mo ana imbag anakam. No, saan ang maisubli tinang ipautangam? Apay nakas na tinagbalinan na. Kumarkaro akas laubing. Ay na. Kasta talaga no ada damage ti utak na. Gapo iti trauma. Ngam no mataming iti husto. Ada posibilidad nga agbaliw matlaeng. Kasta ka di. Narigat matgayam no maaksidente ti ulo ti tao. Ay napod no ta. Ado ti mading epekto na no madangran ti ulo. Kaano nga tanga maimbagan? Kasano ang makadawat kan kwa na iti kwarta? Ay, huwag gayam. Inton madamdama. Padasik manan nga lukuyan ni Grace. Barang mapakan na. Ay na. Gatas langan ti papaunag na. Sakbay amangan iti agas na. Awan papanan na no di agkapsod. Tadimat mangan. Saan nyo ka di pa'y anasarakan tayan ni Grace? Padasik ang mapan kitaan. Ang magtulag ta mangan ka no umay ditoy. Wen, no may lakit di. Manganak. O sige nga rod bro. Mapanak pa'y nga rod. Saan ka sumangsangpet? No saan mo masarakan ni Grace? Asino lang unay kay ta, Grace? Di ka kat mangan tapno maikat ti walwalting mo. Asino kaya katulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no may day ta ibagbagam a Grace. Ipulong ka kan kuana, inton sumangpet. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Asino kaya katulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no may day ta ibagbagam a Grace. Apay kidinasan. Ipulong ka kan kuana, inton sumangpet. Talaga nga daw walwalting na. Di na mo ti sasawan na. Kaano ka nga tama imbagan? Makapasikur! Panawanak ditoy. Saan ka dumayamudom? Nagalas akitaan. Talaga apadawan ka dito'y kwarto. Awan pa'y mat maalakan ka.
Mapan ka bigat iti ayan ni Eddie, iha. Diyak nga rod amo, mami. Impagarup ko anaragsak iti sidong tinangisukatan na kanyak. Saan? Taadamot gayam anterograde amnesia na. Kasbay sa Kristiyano, ingkakitaan ti ama ti anak mo. Pakawanem, taamangan no anya ti mapasamakan ko na, iha. Kapilitan na mapan kami ka ni Eden, mami. Amok ang mailiumatan iti amana. No apay ba't nga minakastoy tinagbanagan ti relasyon nyo nga agasawa. Saan ko man napasamak daytoy? No awan tinagloko, mami. Anya nga rod anak ko, adaditan, nalpasan ang napasamak. Patgam ti pakaasi ni Leo kan ka. Sigamat gayam, Adrian. Imay ka din jag nagan iti Grace. Di ba si mangpot ni Leo na panang sukon? Sana nga mo no umaywan no saan? Padamagan nak na niya ti mapasamak ha. No umay wano saan. Di ka agdanag. Sikat ti umo na apang ibagaak, iti mapasamak. Namnamag na ita. Aguray ako mamot dito eh. Nga malinsamag. Amangan no saliak lang. Agsubliak ton na malam. Sige lang, Adrian. Sapay ko ma, tamayat ti resulta ti amin. Kat inton maalam ti kinabak nang ni Eddie. Di nakliplipatan ha. Namnamaam dayta, Adrian. Dakkal tinaitulong mo kanyak, tapno matagikwak ni Eddie. Grace, anya ka titi desisyon mo? Umay ka kadimot laeng. Daytoy, katapno matulungam ni Eddie nga agimbag. Umay kami ti anak ko. Kailiw nan ti amana. Saan ko ang mabalin nga ipaidam kan kwa na ti karbangan na makita ti amana? Ay na, agyaman ak unay Grace. Hintay yung arutin ah. Eden, anak, umay kan. Adan ni Tito Maleo. Umayan, mami. Kartingam anak ko, agur-uray ni Tito Maleo. Okay, intayon, mami. Impagkaimbay kayo para ka ni Eddie. Aramidan tayo ti amin, tapno agimbag ni Eddie. Ayan ni Eddie Leo. Diyak mo't makita dito eh. Surutan nak, tamapan tayo iti kwarto na. Aday jay. Sige Leo, sumurot kami ka ni Eden. Sige. Oh. Oh, dito iti kwarto na. Oh. Ha? Eden? Grace? Daddy! Napanan ka di dagiti agin, hanana. Napanday ti ayan ni Eddie. Masakit ka no, kat nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasta ka din, hanay. Kaawatan nga ay ayatan na ni Grace no iso ti sapulan na. Nalabi ta kasta balasang ko. Kung ajay kayem ni Eddie, asaan ka nun amagmangan? Kaasimot nga rod ni Manong Eddie, ano kasta, nana? Iso anapan dagiti dua. Dagiti agina. Tama nga no adda kanun dakas anapasamak ni Eddie. Apay akas na titsuram, Eddie. Apay ang nagkutong ka. Grace, nagpakita ka matlayan. Binirbiro ka. Ngam di ka masapulan. Napnapanam. Saan nakapimanaw? Apay ang nagkutong ka. Agluto ak, tamangan kahwen. Sige man nga rod, inayayat ko nga asawa. Agluto ka, tagsasango tayo amangan. Eden, agyaman na ka, tanagpakita kayo kanyak. Kailiw kayo unay. Daddy, di ka kadimang mangan? Apay ang nagkutong ka. Sa anak ang makapangan, naawan kayo iti danak. Da kayo kini mamim. Manyay po dita. Mangan kayong arodwan. Mangan tayo kunam anak ko. Sige, inakarod agluto. Tamangan tayo, wen? Alaman nga rod, inayayat ko nga asawa. Leo, ayan ka di ti mabalin ang mailuto. Kitaam lang di ta kusina. Lukatam la tatirep. Takitaam, noan nga ti mabalin mo nga iluto. Agyaman ak, Leo. Sige, mapanak nga rodon iji kusina. Malagip na ti agina. Ngam di nak malagip. Tingamin antero grade amnesia kat kasta. Di na malagip tinabit apasamak. Ad-adakit di at tinabayag apasamak ti malagip na.
mabayag nga agsubli ti lagip na iti agdama apasamak. Kasano akon? Ay, diyak mo Tinapatag, kat mangan kuma, tapno daras maimbagan. Mangan nga ta, numalpas nga agluto ni Grace. Kitaan tayo mangan. Ay, senyales, ang maimbagan adagos. Naluto ka din, Mami. Mabalin ka din na pakanin ni Daddy. Wan anak, isagana ta ti lamisaan. Ibagak mo ka ni Leo, taumaidan ka ni Daddy. Pati ka di may sa babae, Mami. No kayat na ti makisamo. Ay, tulungan ka nga rod amang isagana iti lamisaan, Mami. Sige anak, taibagak mo ka ni Leo nga umaidan. Wan, Mami, isagana ko iti lamisaan. Sige, Grace, darling. Mga anak, tamabisinak meten. Amok anaimas ti lutom. Mabsugak lakit di ita. Ay na, no kasta kuma iti kalabas. Daras kuma ti panagimbag mo. Arakupan ka pa iti nairot. Sakbay ang mga anak. Grace, darling. O sige darling, agtugaw ka nga roden ha, tamangan tayon. Wen, darling. Mga anak iti ado. Kalpasan ti panangan tayo. Agawid tayon iti balay tayo, Daddy. Ha? Yawid da ko, anak ko? Grace, yawid da ka din? Apay ket din na saan darling. Kayat mo ka din ti agawid. Kayat ko Nagmayatin no agawid tayon. Jack kayat dito eh. Sa anak amakisango anak kwada. Si butak man ida amangan. Ti panangan ni Daddy. Naimas ka din luto ni Mami. Wen, the best pa lang ni mamim. Among pa'y matimang bola niya. At pa'y sumot ibagbagak, darling. Ay, atin ka, darling. Nakaragsak dakitaan. May saan naragsak a pamilya. Ngam, siyak, di nak malagipan. Gabungatan ta iso ti legal wife. Legal family. Napsuga kon. Thank you, Grace, darling. Agawid tayo ka din ito, madamdama. Agawid na ka no. Ay na, bro, imbagmaan tanangan kamatlaangan. Ita, ihawis mo, ti panagawid yo. Sapay ko taagtul-tuloy ti panagimbag mo, ije balay yo. Awan magsakit ko, bro. Oh? Iliwak lang, iti ayat ko na asawa. Pasensyakan, no itakala ang amasango. Sika ka din ni Sarah? When? Masikog kagayam. Ngaminto naganak ka, ipa-DNA tayo ti ubing. Nupod numot lang ang aputot ni Eddie day tasikog mo. Anya, Kasano ko maaputot ko, tisikog day ta katulong. Kat saan ko nga mam mo? Intayo kit din. Agawid tayon. Leo, kasano? Itulod na kami pa'y kadi? Una. Ay na, mangnamnamaak nga umimbag adagos ni Eddie. Tamanganan, ken makita ka naragsak. Umisem, ken agkatawa pa yan. Ala, katulong adi na mo ti agluto. Mapan kamin. Agmay saka mati ti apartment. Napanandalayo kan Eddie. nagaawid dan. Nakitak ti kinaragsak ti pamilya ari nakrakta. Ita, naamiris ko. Asaan siguro ang aksidente ni Eddie no saan ko nga inaguman. No pimanaw dan. Kasanon ti kinabak nang ni Eddie kan day tasikog mo. Kan kasanon ti sustento. Sakbaya pimanaw ni Grace. Imbaga na nga ipa-DNA na kano ti ubingin ton aganakak. Mabalindak nga idarom, no maduktalan da nga inalilaw ko ida. Kaya't maasawan, saan mo nga ikamat ti sikog mo kan ni Eddie? Kasano no ipa-DNA ni Grace? Maduktalan ti kinadakas ko. Nasirib mat at talaga na di Grace Anya nga rod, isumat ti legal wife. Isu nga isu ti adan karbangan ka ni Eddie. Adan samot ni Dadim Basang. Wan, auntie. Adda, apay ka di? Asino nga yan ang itulod kan kwa na? Ay, jagayam na nurse, auntie. Iso tinagyanan na. Kabayatan ti panagsakit na. Kastagayam. Ay, anya itayan ti gatangam. Ay, lumabas sa klaang, auntie. Ada pa panak? Ay, kunak no gumatang ka, Basang.
Saan, auntie? O sige, lumabas na ka. Sige. Agim impake ka, mate. Sayang ti apartment. Asino ti mang bayad? Awan pagbayad ko. Alangan ang bayadan pa ni Eddie kat dinak malagim. Nagsayangan nga apartment. No, dala pagbayad ko, sublatek ko man. Okay, kasano nagti appliances nga dahi ti unag? I-text ko ni Leo, ta iso ti makam mo. No, agsubli ti lagip ni Eddie. Iso ti mang desisyon, no pangikan na. Pumanaw ka din dito? Saan aron ba nga nadaalag ti may sana ragsak ka pamilya? Naamiris ko, abasol ti mang rakrak iti pamilya, ti akin pamilya. Uy, nakakatats naman. May sakmat na nagpanggap amang dadaal iti daya pamilya. Agawin aklangan ni dyan lugar mi. Bayak ni Eddie nga agsubli iti pamilya na. Ti legal wife na. Kabitak laang. Hello? Sino da ito eh? Ni Sarah da ito eh. Kaya't ko kumati dumawat iti pamakawan mo. Sakbay a pumanawak dito yung syudad. Kidawag apakawanan na kuma. Pumanaw ka? Papanam? Ijay lugar mi. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sapay kumata mapakawan na. No ni Apo Diyos kat mamakawan. Sino ako maasaan ang mamakawan iti nakabasol kanya? Agyaman ako na ay numapakawan na. Ikarik, saan kon nga ulitan ti mangrakrak iti pamilya. Sapay ko ma, tatarabayon na ka ti Diyos iti papanam. Kasta kayo mat amin na panawak dito'y syudad. Agyaman ak iti amin. Sige, kat agan-anad ka. Mayatan direk na ni Daddy. Makapan pa yan iti opisina. Awan opisina ita, iha. Ingkakidag palas, tayin tayo agpasyar kada mami. Intay mo agpasyar, Daddy? Nalipatam ka din, nga ita ti anniversary mi ka ni Daddy. Ay! Ita ka di dayjay, Mami? Happy anniversary, Daddy. Mami? Ala, ingkaharod agpalasan. Intayo pa'y makimisa, sakbay ama pantayo agpasyar. Wan, Mami. O sige, inakon. Happy anniversary, darling. I love you. Happy anniversary, Mat darling. I love you too.